دنگ گل دنگ کردستانیه. جنابندان نوچهان رادیو دنگ گلدن با شیر و 1 تیر ماه 2025 سهشم لبروکسل ساعت 13 لآمده 14 گدارن هجا امی نوچهان دنا و روژه ده پیشکش بکن دمدما آزادی آره و راپویه. هیئت اروپای سردان بیرو حقوق یاد 100 ساله کرد. کسکین بایندر گوت کنگره نتوایی مجبوریته که لشر نخیکتن و درکتن آسه هرمان هات خدخه کرن. دم پارتی اپراسیونال ایزمیر لدیجی جه پیش ارمزار کرد. شوات این کل باجارین ترکیه درکتن نکارن ورن کنترول کرن و هر دچه بلاوده به. لگملیک اردهجیا آفاده را گاند که لنافچه گملیکا بورسای به پلایا 3.9 اردهجیا. آفاده دیار کرد که کوراهی اردهجه 9.82 کیلومتره باجار لدردور جی به اردهجه هسیان. وزیر کار هندور آلی یرلیکایا لسر روشا داوی داخیانی ده و گوت جه نها و تر روشک نینی تونیه. هیئت اروپای دخواز خواه یا جبو چوینا ایمرالی گاند بیروی حقوق یاد 100 ساله. هیئت اروپا یا سیونه کسان دخوازنامه لسر دخواز جبو هبدیتنا بره راپور رادستی بیروی حقوق یاد 100 ساله یا لستموله کرد. هیئت ده چارچوبه یا کامپانیا از دخوازم سردان عبدالله اوجالان بکم هات ترکیه. کامپانیا جبو پشتگیری بچارسری دموکراتیک و آشتیانه یا پرسکریکا کرد و آزادی فیزیکی یا ربه را پو تیل درخستن که دخوازه بالا را یا گشتی یا جهان بکشینه سرمجاره. پارێزەرê Büroya Hukukê ya 100 salê İbrahim Bilmez spasiya heyetê kir û bi bêrxist ku rêbera po ji sala 2009 nehan û vir ve lêgirtîgeha îmiraliyê di nava tecrîdeke giran de ye. Bilmez got çareseriya pirsgirêkên bi vî rengî ên bingehîn sosyolojîk û xwedî piştperdeyiya dîrokî zehmete pêwîstiya me bi sebrê heye, bi hevildanê heye û bi piştevaniyê heye. ji ber vê yekê hebûna we ya li vê derê gelekî giring e. Parlamentera İtalyayê Francesca Carasini bi navê heyetê axivî û got em li vê derê ne ku nîşan bidin em piştgiriyê didin gel û Birêz Öcalan. Em hêvî dikin ku ev hewildan wê mezin bibe ji ber vê jî em li vê derê piştevaniya we dikin. Keskin bayındır got geşedanên Kurevî Kongreya Netewayî ferz dike. Hevserokê giştîgê DPP Keskin bayındır diyar kir ku Abdullah Öcalan dixwaze bi Kongreya Netewayî re herrekîna dîrokê bikwarîne û bang li hemû partî û rêxistinan kir ku bi aqilê hev parte bigerin. Keskin bayındır balkişan ser hevdîtina bi partiyên Herêma Federal a Kurdistanê û Rojavayê Sûriyê û got Piştî banga rêber Abdullah Öcalan ya 27 Sibatê yekitiya netewayî bûye pêwîstiyek. Birêz Öcalan jî bingeheke çareseriyê pêşkêş dike divê hemû Kurd divê çarçoveyê de tev bigerin. Bayındır got hêzên Kurewî yên cîhanê ji bo Rojava, Sûriye û rojlata navîn projeyên nû bi pêş dixin. Divê Kurd jî bi yekrêzî hereket bikin û mudaxaleyî pêvajoyê bibin. Siberoja Kurdan bi tevgera Kurd ve girêdayî divê herkes bi perspektîfeke ku şert û mercên heyî di ber çavan re derbas bikin û nêzî Kongreya Netewayî bibin. Berpirsiyarî dikeve ser milê herkesî. دو êvarê li gundên Sûriyeyê bi narê Qendîl bi merasîmekê şehîd Zîlan hat bîranîn. Di merasîmê de xelkê deverê amade bûn. Merasîm bi deqeyek rêzgirtinê ji bo giyanê şehîdan dest pê kir. Pişt repeyama rêbera poya ji bo gelê Başûrê Kurdistanê û nameya şehîd Zîlan
آکو بریا چالاکی جریبرا پورنویسی بو جالی رونایی حسین و هات خوندن. ده براسی میده پیاما کجه کجی جالی سروین جلال و هات خوندن. پشتی خوندن پیامان هنرمند رزگار شرف کندی درکت سردکه و سرانگوتن. مراسم بیرانینه به درشمه شهید نامرن و جنجیان آزادی بداوی بو. بۆ خەڵکی نیشتمان پەروەری باشووری کوردستان و دۆستانمان سەرەتا بەڕێز و خۆشەویستی و بە بڕوان بە دیدارمان لە ڕۆژگاری ئازادی سلاوی خۆم پێشکەشی ئێوەی خەڵکی قەدرگرانمان دەکەم. خەڵکی بەڕێزی باشووری کوردستان، مێژووی کوردستان لە واتایەکدایە مێژووی تێکۆشان و هەبوونی ژیانی ئازادە. بە تایبەتیشگەلەکەمان لە باشووری کوردستان لە ناخیەوە ئەم تێکۆشانەی کردووە و باجی گەورە و هەبوونی خۆی سەرماندووە و لەم ڕێگایە باج و شەهیدی مەزنی و بەخشیوە. بە هەموو سەمیمیەتەکەوە باوەشی بۆ پەکەکە کردەوە و شەروانانی پەکەکەی لە ئامێزگرت و خاوەن ماڵی لە تێکۆشانەکەمان کرد. زیلان مانەفەستۆی ژیانە. ناوی زەینەب کاناجیە و لە ساڵی 1972 لە ناوەندی شاری مالاتیا لەدایک بووە. پەیامی کەژەکە بە بۆنەی ڕۆژی سی حوزەیران ساڵوەگەری چالاکی گیانفیدایی شەهید زیلان زەینەب کەناجی بۆ هەموو گەلی قەندیلی وڵات پارێز و ژنانی خۆڕاگر لە سەرەتادا سڵاو و ڕێزی خۆمان ئاراستەی ئێوەی ئازیز و تێکۆشەر دەکەین. هیوادارین لە هەموو قۆناغەکانی ژیاندا هەر بەم جۆرە بە ورە و مۆڕاڵەوە بەرەو سەرکەوتن لە حەڕەکەت دابن. مانگی حوزەیران لە مێژووی ئازادی ئێمەی ژناندا مانگی ژینانی فیداییە. ساز و کاری خەتی گیانفیدایی زیلان ناسراو بە زەینەب کەناجی، ڕێزکە پێدەرەکەی هەواڵ زیلان، سەمای و جەسەر هەڵدان، گولان فیلیز یەرلیکایە بە خۆشەویستی و ڕێزداریەوە بە یادیان دێنینەوە. ساز و کاری خەتی بە بۆنێ ڕۆژی سی حوزەیران چالاکی گەورەکەی هەواڵ زیلان ئازادی مسۆگەرکراوەی ژن پیرۆز دەکەین. جارێکی دیکە هەواڵ ڕاپەڕین ئامەد، بێریوان زیلان، لەیلا ئاگری، ڤیان سۆران، هەڵمەت دیار غەریب، دەلال شۆڕش، بەفری ڕێباز، هەڵمەت دێرەلووک و هەموو شەهیدانی ڕێگای ئازادی گرێدانبوونی خۆمان ڕابەر دەکەین. زیلان ڕوحی پێشکێش کردی بۆی بەسەر بەرزی بمرێخ ئاخر گڕی نەورۆزی تۆ بمرم کوردستان بە خوێن نەبێ دانامرچێخ ئەوەرەوە نویسکار تاچ ام لپیواجوی خودی درکوین میهریجان تاتوانه جالی شارداریا تاتوانه و هات پیکانین ده میهریجان ده چالاکین جبو جن زاروک کنسرت و پانل هاتن پیکانین نویسکار فایک تاچ که پشتی گرتنا 30 سالان تحلیه بو بشتاری میهریجان بو و دانا سینا پرتوک خویا گله و سیابندجی کرد فایک تاچ بالک شانسر علاقه و بشتاریا میهریجان او گوت چکاس آستنگی چه بنجی کرد دیسه خودی لچاند و هنر خود دردکوین. کرد 3 سالن به پولیتیکاین بشافتن و این کار و روبرومانه لگل کرد به پیشنگی ربراپ و تفگر آزادی گهان خوناخا ایرو و وگر چیناوه. فایک تاچ گوت از سال اندرج لگرتی همام و هولدا بر همین کردی بنفسینم. از زمان کردی وک خوابون دبینم. نویسینا کردی وک خلاصیاتش تکیش آگر دبینم. بانگا ریبرا پویاشتی و جواکا دموکراتیک دری سردمک نووکر دوی پیواجوی ده ایدی هر تشت بر به دموکراتیک بوینه ودچه. هیویا همو گلان جی و بانگه هیا او خودی لی دردکوین. اما گله کرده مکاربن دکادا سیاسی ده دوزا مافی خوی سیاسی بکن. ام جی پیواجوی باور دکن و پشکریه ددن. ام ترکیه دموکراتیک بکن و همو خدخین لسر کردان را بکن. گر آستنگی و خدخین لسر هنر رابن و جواک بهنه بستینه. دوی جبو زمان کرد ستاتو بیداین و دبستانان ده پرورده بکرن. ناسنامه و هنر به هفره گری داینه دوی ام خودی لپیواجوی درکوین. سروکین بارویان
دوی تبه به شانده چافدری آوا بکه. سروکن 16 باروین لباکوری کردستان تکلداری پیواجوی چارسریا پرسکریکا کرده ده 17 و 18 هزیرانه ده چون مجلس به نونرین پارتین لمجلس و سروک مجلس نومان خورتولموش را هفدیتن کرن. سروکن بارویان پیشنمه یک جهفده خالان پیشکش کرن و خواستن جبو چارسریا پرسکریکا کرد قادا حقوقی و دموکراتیک وره برفره کرن ماف زمان و چاندی به ناس کرن. بردف که دمه باروین باکوری کردستان و سروک بارویا درسم دوغوکان کودات و سروک بارویا جولا مرگی ارگون جانان درباره سردان خود آکفین پارزر دوغوکان کودات گود پارتین سیاسی گلکرینی نیزی پیواجوی بون مجیدیار کرکو جبو تفکارین قانونی پیشکش بکن امی دستکی بدن مگوت دوی ماوی والاتی بونا وکف آزادیا باوری و مافین بنگهینین مرووانده رزقنامه هبن و دوی همو کسشی خود وان رزقنامه یانده ببینن ام لبنده نکو اف قاد به پاکتین دارازین پاشروجان ورن برفره کرن پارزر دوغوکان کودات هری داوی گوت دوی یکتیا باروین ترکی تبه به شانده شوپاندنا یاسایان و چافتری آوا بکه پارێزەر ئەرگون جانان jî got me têkildarî pêvajoyê dosyek amade kiribû û pêşkêşî hemû partiyan û serokê parlamentoyê kir. Aliyê Kurdan gavên pêwîst avêtin, divê dewlet û desilatarî jî gavên şêmber bavêjin. Wek mînak divê keyfiyet û saziya atakê ji holê bêra kirin. Jiyana girtiyê nexweş rewşeke însanî, exlaqî û vîjdanî ye. Divê gavên lezgîn bênavêtin û nexweş û kal demildest werin berdan. پارێزەر ئەنگین جانان گوت devê mafê hêviyê û mercên Abdullah Öcalan bi awayekî azad bên misogerkirin. Birêz Öcalan yêkane mîmarê çareserkirina pirsgirêkan e. Mirov êdî devê mijarê de ji bo gav bên avêtin dipirsin û em êdî nikarin bersivê bidin wan. Ji bo vê jî devê desilatarî û meclîs berpirsiyariyên xwe bicih bînin. به بهانه استوکê destanên sertiştên girtiyan. Hate ragandin ku li girtîgeha kirik kale tîpa fe gardiyanan dide 14 Haziranê de avêtin ser xawişan û tirşiyên di qavanosan de yên li xawişa B13 deste serkirin. Ji ber ku Abdullah Horal û Yavuz Özdemir bertek nîşandan bi mehekê cezayê qedexeya hevdîtinê hatin ceza kirin. Girtî Abdullah Horal di parastina xwe de got ku me fêm nekir navê tirşî çima dibe sedema lêpirsînê. Peyva tirşî Kurdî ye, Tirk jî heman gotinên bikartînin. Ev çandeke û navê xurekê ye. Mîna zelete cacik û xoşav û herûha me amûrên tirşî jî ji qantînê kirîne. Horal da zanîn ku ev 26 salin girtiye û got li tevahiya girtîgehên ku lê dimam ji ber çêkirina tiştê wekî tirşî reçel û herûha derbarê me de tu lêpirsîn nehatin destpêkirin. Li vê girtîgehê qanûnên cuda jî nînin gelo çima derbarê me de lêpirsîn hatiye destpêkirin. Oral herî dawî got lê girtîgeha Kürkçüler tîpa fe dadgeriya înfazê biryar da ku tirşî li gorî mevzuatê guncave divê lê girtîgeha Kirikkale jî tirşî neqedexe be. انجامنامه مجلس اکولوژی یا آمده به کومینان ام خوزای بپارێزin. مجلس اکولوژی یا آمده ده 15 هزیرانê de به جوینه که آواکرنا خو را گهاند پشتی نقاش و نرخاندنان انجامنامه مجلس هات اشکره کرن. ده انجامنامه ده و هاته گوتن تخریبات جواکی و اکولوژیک هاتی آستکووسا کو سردما گل قیرانان تیجین کو ایدی تعمیر کرنا وان هما نممکنه. سردستیا کاپیتالیزم یا لسر خوزای لسر همو جیانا جواکی انجام نینین گران درخستنه. لأردنگاریا کردستان جبر شرین که به دهان سال دکاومه ویرانکرنه اکولوژیک دوان سالین داویده بهتر بویه و دوی تکوشین اکولوژیک قاده هری گرینگ یا وی خباته به دوی پیواجوی آشتی یا که دوی چارچوبه ده هاتیه نکاش کرن ام خودی لیدر کبن و دوی وره فهم گرن که جیان اکولوژیک جبو آشتی پیدویه که سردستیا جواکی یا لسر خوزای و سردستیا میر یا لسر جنه هبو دو خودی دیکن. جبر ویسه ده مهات تقص کرین که هر دو تکوشین جی جهو ناین وقتاندن و هبو دو تمام دیکن.
به چاوبرچیتیا کار ویران کرنا دورین دارستان ما جالی شرکت سرمایه و همو خادن جنگه جولی رادکن. به وی آوایی برین دارستانان وکی پولیتیکایی که لسر توایی جواکی تیمشاندن. لسر وی بنگه پیویست هم پرسپکتیف جواک اکولوژیک گره ما وی رونی بکه بخن روژه وخواه. مجلس اکولوژی یا آمده دا خویند که وی به آواکرنا کمیسیون و مجلس لهریمان با آوایی که ریخستن کری خوزای خواه بپاريزن. به وگرا گندان ره دوی پرسکریکا کوچبریی وره چاره سر کرن. هفسروکا کوچ داره مدیا آلکان تکلداری سیاست دولت ترکیه کوچ کرنه آقافی و بالکشان سربان خالان. جدما شرق اصلاحات اوور و دولت جبوکو لکردستان چکر دموگرافیک لگوری خوچه بکه پولیتیکا این شهر تایبت بکانی و که محمود زانند سال نودی ده گند هاتن بالا کرن. دولت هول ده لگوری خواسته که خواه باجاران دیزاین بکه. تی خواستن که باجار این کردستانی به پولیتیکا این کوچه جناسنامه این خواه بین دور کرن. به تایبتی ده سال داویده به کوچنج اوروپای سیده بون. او روش به دست دولت زانبون تشویق کرن. دولت نخوازه جوان این ریخستن کری چه ببین. منطق جدا دکه پرچه دکه او بهوره ببه او بره و ببه هیه. هول ددن جوان این کرد جخاکا خواه دور بخن. مدیا آلکان ده درجای خفتنا خود افتش گوتن. پرسکریکا کوچه تنه پرسکریکا گر نینه ده همان دمیده پرسکریکا دولت ایجی. دولت دوی تکلداری وی که برپرسیاری یا ریه بگره سرخواه. چاوا گندوالا کرن به هم رنگی دوی ریا وگره گندان جی چه بکن. مخاطب وی که دولته. لشر نخی کتن و در کتن آسه هریمان هات قدخه کرن. والیتیا لشر نخی کتن آله هریمن چیای گر سومونو چیای اکسیک و چیای میدان ی نافچه الکه یاشر نخی قدخه کرد. هر سه هریم جبو دو روزان وکه هریمن اولکاریا تایبت ها دمکی هاتن راگاندن. قدخه دهتا سسی ترمه بدومه. ددمه که هر روش قلاشتی تکرنده لفو تفگر ارتشا ترک گمان انگل سیده که جبو که اف به واجو با آوایی که آشتیانه بچه سری دوه در حال داوی لفان کریارین خوین داگر کریه بینه. هجمارا تیرمه یا کووارا نوایا جن هات وشاندن. نوایا جن ده هجمارا مهاتیر مهده بویرین پشتی بانگاشتی و جواکا دموکراتیک یا ریبرا پوگرتندست. هفسروکا دم پارتی طولای حاتم اوغلارجی جکووار راقفیه و بویرین پشتی بانگاشتی و جواکا دموکراتیک نرخاندنه. نویسکار روزا متینا به پارلمانتر آمده یا دم پارتی عدالت کایا راقفیه و در روپالا فوروم دجی پرسپکتیفا دیروکی یا ریبرا پود جیه کرتیه. نویسکار هجا زریا روکن سامسات و نازان استون داغجی به نویسین جدا ده کوواره ده چیه کرتن. در روپالا ژنولوژی ده بشک ژنویسا برفین گونشی جیه کرتیه. در روپالا اکولوژی ده نویسین گولر یلدز زینب کزل ارماک و گلستان کانی رش جیه کرتنه. زیلان و جین جی لسر ایران و شر دموکراتیک بونه نویسیه. چلبی اگر رژیم ایرانی بمینه جی و تمن و ندرج به گریننده گشتی روزنامه یعنی یاشام محمد علی چلبی درباره ایران ده جان فراقف او گفت رژیم ایران ده 46 سال یا خدای او کتی روشک پر خراب ایران بیرشن اسرائیل دربه انگران خوارن دناور رژیم او گلده خود بونکه گندلیه که زده هیه زوردستی و دارده کرن هیه خزانی زده و بلاوینا و بیروکراسی لشکری و سیویل بویه رژیم و حتی کنگ کار بگلان به ترسا داردکرنی راوستینه اف برس گرینگ و اولیگارشیا ایرانه دکنا و کابوسه. روزنامه‌وان محمد علی چلبی گفت که آلیگرین ایرانه حماس حزب الله و حوثیین یمنه هزا خوانده کرن و وها دوام دکه. لسوریه جی دستلاتاریا باسی جی ونده کر. هشت شابی جی نکاره پینگا و کب باندور باویجه. در روشک و ساده رژیم ناوندی و لواز ببه. هم گل کرد هم گل اندن گل ایرانی و درفتن مزن بدست بخن. گل و دیکتاتوریا رژیم ایرانی هلوشینه و دموکراسی گلان بینه ولید.
و حساب داردکرنا جد سلاتاریا دیکتاتور بپرسن جنین مینا پخشان عزیزی و ریشه مرادی شریفه محمدی دبنگه فداردکرنه دنه گل وانجبیر ناکه روزنامه‌وان محمد علی چلبی هری داوی گفت دوی ایران بلزگینی روپلک نووکه اگر نو خازم پرچه ببین دوی دفج ریوبریا ناوندی برده جبو ریوبریا هرمی قانون ورن درخستن دوی ده دستور بینگه اینده ما فگلان ورم سوگر کرن هر گل بکاره بخوا پاراستن خوا آوا بکه به ناسنامه خوا بجی به زمان خوا پرورده خوا بکه دم پارتی اپراسیونال İzmir'e لدیجی CHP'yan şermezar kir. Partiya Vakıfı و Demokrasi ya gelan Dem Parti bertek nişanı operasyonal لدیجی şaradari riya bajar mezena İzmir'e da. Dedaxyaniya Dem Parti'de bu ate gotin. Em operasyonal لدیجی şaradari İzmir'e beri Tunç Soyer xebatkarın şaradari u siyasetmedaran şermezar dikin. Em partiyekin ku her tim be operasyonnan re rubrumane ام باش دزانن که اب اپراسیون نه حقوقی نه ام دوباره دستیشان دکن ام پیشگیری دادن سیاست اکا پاقش و هشمندی ریوبریا هریمی لبله املتیجی همو زختان لسر مخالفتینه ام بانگی دستلاتاری دکن که دفج اپراسیون دارازه و کریارین در قانونی برده لحاتای شوات بلاف دبه دو شواتا که لطاقا کارا آلیا آنتاکیای لخادا دارستان درکده بو و جباندورا بای و لطاقین آگا اغلاق öğren و ل3 gedike بلاف بو لدارستانا نزی آلهانه یا لطاقا سرینیولوژی شوات درکد شواتا که به باندورا بای و لخادین جنگه بلاف بو به هلیکوپتران مداخله لیته کرن هاتانن که جبو تدبیرین جنگه هاتنه والا کرن. پارلمانتر پارتیا وکیوی و دموکراسی یا گلان دم پارتی مرسینه آلی بوزان دیار کر که دو روژن مداخله این که لشوات تین کرن کیمن. بوزان جبو دسلاتاری بانکر و گد نها امنیزی آلهانه نه و تنه هلیکوپترک مداخله شوات دیگه. که 27 بالافر و 105 هلیکوپترین که سر و کمار قالد کرل کنه مجوان بالافرک جی ندید هی ولاتی جی واره خواه نبونه وان بالافران جبو مداخله شواته بشینن اف شوات تنه به هلیکوپتره و نای آف تفاندن وان بالافرین که هون لانکره لبالافرخانه یانده ددن سکراندن بشینن و داره هجای ببرخستنه که شواتا لی İzmir'e ده روژا سیمین ده لسه نافچین مرسینه جی در روژا چاران ده به دجواری دوام دکه هر دچه لقاده که برفرفشی بلاف دبه. گدارن هجان و چین به بداوی بوندن باش.